Reka mbasuhuze mwe mwese mudukurikiye kuri Mugabe World TV. Genda imbera nkomeje abudugu bw'akabare nkaba umunyinyo mwene gitore. Je turi kumwe nitwa Mugabe mwene Kabahigi kagakwaya karuzigamanzi wandahiriwe ya Nembe ya Ruyange rwa Nembe wa Rusimbi rwa Rubona, Rusimbi rwa Ruyange rwa Rubona rwa Rutsobe nkaba ndumutsobe umubona. Mbahaye ikaze kandi ndabashimira cyane kubana natwe muri ibi biganiro. Bob, yes. Nanjye mbahaye ikaze. Nongere mbifuriza umwaka mushya, nawe mwifuriza umwaka mushya. Nongeye kubitekerezaho nsanga ntabwo umwaka turarekera kwifuriza abantu. Umwaka uracyari mushya cyane. Uracyari mu mashashi. Ndetse uyu munsi ni tariki zingahe? Uyu munsi ni 12 turacyemerewe kuvuga happy belated Christmas. Kuko tubihagarika ku itariki 15. Kuki kimuhagarika Rekenze Bob? Rekenze ababaye iki? Rekenze ni abaye umwana aba yakuze? Oya, Rekenze tuba twinjiye mu wundi mwaka turimo ko bamwe batagira imigabo n'imigambi y'undi mwaka. Imihigo y'undi mwaka. So tubirangiriza rimwe n'ukwifuriza y'umwaka mushya, tubirangiza itariki 15. Reka ikiganiro ruranye twari muri uwo mujyo ne kuvamo. Bobo dufite urugendo turangije ariko rutare rworoshye. Urugendo rurimo intambara, urugendo rurimo ibibazo by'ubukene, rurimo ibibazo by'umutekano muke. Ubwo si ubuzima busanzwe se? Uyu munsi byari bikabije. Hari gihe twabayeho bidahari cyane mu karere. Ariko uyu munsi akarere duherereyemo byari kari nk'indiri yabyo ndetse byarangiye. Kuko ubu byo none byatangiye guhindura isura. Ndagira ngo turebere hamwe ishusho y'akarere mbere ko tujya mu mwaka mushyashya wa 2026. Kuko turatanye imihigo Rekenze. Rekenze turatanye ingamba ki. Ariko uwo turangijeho tusozanyije ibibazo ki tugiye guheraho mu mihigo y'umwaka utaha. Nahoze numva mu gitondo cyejo ko Tanzania yenda cyangwa se giye kohereza ingabo 200 muri Kongo, muri DRC. Abarundi bo baryamiye amajanja bize bamaze igiye ku mipaka. Hirya no hino ku isi usanga muri Iran imyigaragambyo yatangiye. Saudi Arabia umugabo witwa Aliz Beid bamufashe. Yego. Muri President Maduro bamutwaye, ariko nubwo bamutwaye resistance yavutse. Iwabo ntabwo byoroshye. Havutse y'umutwe witwa Recollectif baje babaga no nta kinya. Bose bitwaje ntwaro bari armed kugera ku ryinyo. Fite indwara zibaho. So nyuma y'ibyo ngibyo ndashaka kuduha isura ariko duhereye iwacu hano mu karere. Isura y'ibi bintu turimo urabona byerekeza he? Reka nkubaze ikibazo ngo byorohe. Twajyaga tuvuga abantu bungukika, tukavuga umukobwa, tukavuga umukwe, none haje undi muntu umu ex arunguka iki? Uwese Tanzania bazahora muri ubu bukwe. Muri ibi bintu byose bya Igoma igihe cya M23 ya mbere bayikubita yarari muri icyo twitaga intervention brigade. Yego. Yari iri mu mutaka wa MONUSCO. Yego. Nibo barashe M23 iragenda ihungira Uganda. Uravuga kera mbere. 2012 ahamaze igihe. Special forces zabo ni za South Africa. Nizo zagize umutwe wa MONUSCO witwa intervention brigade. Ufite chapter 7. Nibo barashe M23. Ikiva Goma. Yego. Irarangira. Ariko bamwe baragenda abandi barahaguma. So ejo bundi barogera baza mu ngabo za East Africa Community. Yego.
ariko hariho neza zindi zikiri za sadeke ariko bahasanze n'izindi ngabo zari muri MONUSCO zari muri za Tanzania za Tanzania zaje mu butumwa bw'amahoro bwa mahoro yahe baje kurwana ariko cyureka kubeshya baje kurwana ubundi ntabwo wakora ubutumwa bw'amahoro ufite chapter 7 fasha no dukurikiye chapter 7 ni iki ibyo bintu nagiye urumva ingabo za UN z'umutwe w'abibumbye zigengwa na chapters ni ukuvuga buri ngabo ziba zifite manda urugero ingabo za MONUSCO zari ingabo za UNAMIR zari mu Rwanda ntabwo zari zemewe kurwana zari ingabo zo kurinda abaturage no kujya hagati y'abantu yego izo zari zifite chapter 5 chapter 5 ni ukunga no guhuza no guhuza no kurinda abaturage yego ni nayo barinda gute babatera n'intwaro uba chapter 5 kwemera self defense ariko ntabwo kwemera kwataka aho ndabyumva chapter 7 ni chapter uhabwa na UN Security Council izo chapter zose zihabwa na UN Security Council izije kurwana iyo mwanze kumvira ntabwo cyangwa izije kurangiza kurwana niba bavuze bati igiye kwambura intwaro imitwe yitwaje ibirwanisho yose ni intambara yeruye baba bagiye kurwana that's good nibura bashyizeho umucyo ni gacyo kibazo cyari muri kugira ngo byumve ni nacyo kibazo cyari muri Central Africa Central Africa hari ingabo za UN harimo n'ingabo z'u Rwanda ziri muri UN ariko bafite chapter 5 kandi icyo gihe binjiraga amatora binjira amatora rero haba havutse ikibazo inyeshyamba zo kwa Buzizi ziriho zirasatira umurwa mukuru no kugira ngo baburize b'amatora bumvikana na leta y'u Rwanda bohereza aba special force barahakiriyaringa bazana umutekano batuma amatora abaho n'ubu barinda n'ibikorwa bya leta agira ngo n'ubatoza ingabo za n'ubu baracyahari the same happens buri urabona nk'ingabo dufite Mozambique nuko ari bilateral agreement ari Mozambique yumvikanye n'u Rwanda ariko ziramutse zigiye mu mutaka wa UN zaba zifite mandate ya chapter 7 kuko ni ingabo zirwana ni ingabo zirwana ndabona abasore bari bwo gushyushya ibikoresho indege z'intambara byita gushyushya ibikoresho iyo ndege ubona iyo helicopter yikorera nka za burende 2 cyangwa 3 kandi ku muryango wayo haba hariho machine gun kandi bifite ubushobozi bwo kuba yarekura n'ibindi yikoreye hano indege ku rugamba ngo iragatsindwa ubwo nyuzeho mu kabaye iri mu bwoko bwa za Bears ariko iriya ni ubwoko bw'Abarusiya Bob dukomeze wari kutubwira Tanzania so Tanzania rero imaze igihe muri Kongo gusa yahavuye ejo bundi bw'ifatwa rya Goma igihe Mama Suluhu yasabaga inzira yaza gutakamba i Kigali ngo bamusabire inzira ngo abivemo ariko icyo gihe nta nubwo urebye amatora ariko icyo gihe urebye nta nubwo yashakaga inzira y'ingabo ze zari zagotewe hari Goma ariko urumva ikibazo cyari gihari cyari n'ikibazo cyo kuvuga ngo ingabo yego baziha inzira ariko nanone hari boro bari bafatanye ku kibuga M23 irazibaka ababoro yo muri Kongo se n'uyumva M23 na brag ifite ibintu byo ndetse basurera rero gusaba basigo nabyo bigenda baravuga bateka kare na MONUSCO niyo mpamvu yari yanze kuva hari ihagaze ku maboro reka muri operation ya Goma yatesheje SADC MONUSCO bose batesha amaboro ako bari bafite indwara biteguye iki gihugu cyo bari barangije biteguye ku kirasa
iki u Rwanda cyane bari seriye man kurya ari kuturasa ese niba ari bamaze no kubyemeza Kinshasa perezida w'u Burundi abivugana na Tshisekedi bose bakabitagaza ko bagiye gukora regime change i Kigali babishyushyemo hanyuma bihagarikwa n'iki yabakubitiye ingoma ibatunguye bose bashaka inzira n'abacanshuro bashaka inzira ingabo za Suruhu zishaka inzira ya South Africa babanza gucyura ababyaye n'abatwite wa mujenerali wa Tanzania wari uyoboye ingabo za Tanzania waje mvuga ko agiye kubita M23 nivaho baramwereka uwundi haduyi ari wa wundi waje avuga ngo kungura pigwe nawe yatsinzira bamunyuza hano baramusaka kugeza no mu mabya aragenda ariko kuvuga ngo iyi conflict Tanzania niyo yihozemo ngo ni umushyitsi mushya wabubeshye none ingabo 200 zije zirahindura iki ku byari bihari nacyo urumva ikibazo gihari bazanye ibintu bibiri ntabwo biri butere imbaraga Burundi kuko Abarundi banumvise ngo batanye no guhunga igisirikare urumva kuva babaka Uvira Abarundi bamaze kudizatinga ingabo 1000 uburyo byasabye yuko Minisiteri y'Ingabo yandikira abayobozi b'imitumba n'imidugudu wabo yuko buri musirikare uri mu cyaro wa desertings bamuripotinga akagaruka ariko benshi bagiye bagura amapasiporo kuri migration y'iwabo bakira karuswa bakaguha passport umusirikare agahindura amazina bamwe bari Dubai bari mu mirimo y'amaboko abandi bari i Buraya abandi bari muri ibihugu by'akarere ese Bob abana b'Abarundi bari gupfira iki bundi icyo nicyo kibazo kibakura mu gisirikare urumva intambara yo gufata Uvira inyinshi yabereza Gatogota naho bita Ruvungi intambara yabereza Ruvungi uwarokotse yarahamutse ibyo rero bamwe bagatekereza yuko bakavuga yuko ari abantu bari mu mirwano ngo kubera inyungu z'abaperezida kandi abaperezida nk'ubwo abatashye Burundi bamaze imyaka irenga 2 muri Kongo bamwe baje badafite inkweto imyambaro yarahindanye cyane yarabacikiye irimo ibiremo mbese barabaye abakatanye babaye traumatized so baranje bahura n'urugamba rw'injyana muntu batari biteze bakavuga ngo abantu bo baje kurwanya ngo bafite ibikoresho bibarenze ngo na tekinoloji barenze ariko ntibabeshye bakavuga yuko bashebuje babatumye kurwana batari bize neza intambara ikindi akaba na financial interest bayigeramo numvise ngo nta nubwo bishyuwe n'amafaranga babasezeranyije ntabwo ariko urumva buriya hajya haba ikibazo gikomeye cyane cyane muri ibi bihugu bikennye bashaka harimo abantu bataramenya ingabo z'igihugu icyo ari cyo bagashaka kuzikoresha nk'amapiyo ari nacyo nshimiraho ingabo z'u Rwanda ubona bari committed very well organized niki urumva kuva Perezida Paul Kagame yavuga yuko za 1993 aravuga ati igisirikare nicyo kizaba fondation umusigi wo kubakira igihugu imbaraga zishyira mu gisirikare they are very well trained equipped they are well fed muri make niba nkumvise neza effort ya Tanzania nagatonyanga mu nyanja ntabwo Tanzania ifite ikibazo uburyo kwivaga muri imirwano kuko bigaragara ko Mama Samia yigomwe ari mu bihe bitoroshye ubutuvugana ari harirwanaho nawe afite
muri Tanzania hari ibibazo ariko nawe aratekereza ko biva ahandi. Biva ahandi gute se? Noneho agashaka kurangaza abanyatanzania deployinga hanze. Kandi ingabo ze Abatanzania nibagwayo arabakira noneho bakiyongera ku bibazo bifitiye ibindi bijyanye n'abaturage baherutse kugwa mu myigaragambyo. Abatanzania inteko ishinga amategeko yabo ntabwo isakuza, ariko ikibabaje ni uko na deployment y'uriya mubyeyi Samia Suluhu urabona ko kabineti ye yayijyanye mu rugo. Iyo deployment iravugwa ariko ntabwo yigeze inyura muri parliament kuko iragengwa n'amasezerano ari bilateral y'ubukorane bw'ibindi bihugu. Yego. Tanzania niyo mubyeyi wa CNDD-FDD y'u Burundi. Bafitanye amasezerano y'imikoranire. Baratabara abana bombi. Ibyo rero bikazana ikibazo. Ikindi akaba ari umugabo witwa Tshisekedi abarajijisha ashaka imishyikirano y'ubumoso, yakwanga agashaka iy'uburyo, yakwanga agashaka iy'inyuma n'imbere, ariko yose ntabwo ari imishyikirano abashaka, aba ari delaying tactics. We yemera mu ntambara. Bazagerageza barwana ariko ntabwo mbona yuko M23 ari umutwe uri bupfe gusubiza inyuma uko bishatse. Kuko n'ubu hari push hari yo kubaka Uvira yananiranye. Uvira kandi barawithdrawinze. Niko bivugwa. Barawithdrawinze ariko ntabwo bakwemera undi yinjiramo. Ajyamate kandi abaturage bagomba kwiyobora. Ndetse niba baravuye Uvira n'indi ugomba kuyobora n'abaturage. Abo baturage rero iyo abarundi barashaka kubyinshiramo, M23 ikaza itereka reke kabima inzira, FARDC ikaza M23 nayo ikabarasa, harangiza hakaza wazarendo M23 ikabarasa. Reka tuzamure volume tujye ku esprit y'iyi ntambara ubunini. Njye hari ibintu bitatu ndi gutekereza. Somaliland, Greenland na Kivu. Izo kese mbona zisa. Somaliland, Greenland na Kivu. Izo kese nta kintu zipfana. Gobo urugero nuza Somaliland iyo ni strategy y'abanyamerika bakorana n'abanyayisiraheli mu cyo bise fragmentation theory. Igihugu niba udashobora kugikontorora no gukontorora umutungo wacyo kugira ngo ubutegetsi bwaho bubeho busaba inkunga n'amabanki mpuzamahanga nka IMF na World Bank, aho kugira ngo kijye kwigira baragicamo kabiri cyangwa barateza imvuru gisubiranemo. Nicyo kibazo kiri Yemen, nicyo kibazo kiri Syria, ni nacyo kibazo bashatse guteza muri Venezuela. Nubwo Venezuela biro birasa nkaho bibabera ingaru, nacyo nukukira ikibazo kitari government. Nukuremamo udupiesi kuri gicika intege uburyo igihugu gicika intege kikananirwa kwiyobora. Iyo ni fragmentation theory. Iyo cyane cyane ikorwa muri combat operations. Ubwo ngaho twigitero cyeruye. Oya. Combat operations ukuntu zikora ntabwo urwana ngo bakubone. Ukoresha amapiyo. Ukoresha amapiyo. Buriya Syria naho nubwo hagiyeho umuyobozi umwe, ariko still bagomba kugira rebel groups kugira ngo Syria idahura n'igihugu gishobora kwigenga kikagira determination kikagira sovereignty. Buriya Azubaidi ni piyo cyane, ni piyo. Azubaidi ni piyo ni yahimbwe se na nuza na Saudi Arabia, ariko ngo yaraye muri hija. Ariko urumva wamaze n'imisa, ariko urumva kugira ngo biriya bihugu habeho dominance. Urabona Israel ukuntu iteye ikora nkaho uri muri zare, urabona za leta zigera kuri 50 zigeze leta z'ubwo za Amerika. Israel ikora nka leta 51 y'Amerika, kuko Amerika niyo yishyura bills zose. Hago ni sawa. Israel rero nayo
ishinzwe kugira ngo igakora covert operations. Covert operations yo urwana ukoresha abandi, bakoresha covert operations kugira ngo habeho imitwe ibihugu bikomeye by'Abarabu byegeranye na Israel bijye bihora mu kangaratete, noneho Israel idomine ariko ikoresheje chaos na confusion. Izo ziba ari strategy z'ubutasi. That's great. So noneho rimwe Israel rimwe igakoresha Saudi Arabia, kuko na Amerika nayo niyo ikoresha muri ya masezerano yabo bandikiranye yitwa Abraham Accord. So ni ibyo ngibyo nabo bari bwo izo covert operations nizo ziri bwo kujya imbere mu myigaragambyo irimo kubera Tehran. Nzi ko numva harimo bugumvikane. Al-Zubaydi yarayiriyadi gute? Urumva yari afite umutwe twa HTC. Irimwe mu mitwe yarwanaga Lebanon. Lebanon, Israel ivuga ko ishaka gusenya Hezbollah. Yego, maze igihe. Ariko ntabwo wasenya Hezbollah na Hamas yarakunaniye. Ako mu by'ukuri ni uko destabilizinga Lebanon kugira ngo ihore mu ntambara z'imitwe itandukanye. Reba ahubwo kugira ngo ubyumve, iyo ni fragmentation theory. Fragmentation theory ni nacyo kibazo kiri Sudan ya Khartoum. Abajenerali babiri, umwe RSF undi ingabo z'igihugu. RSF se n'indi uyitera inkunga, ese ingabo z'igihugu bamwe baterwa inkunga na Amerika, ariko iyo nkunga ikanyura Saudi Arabia. Abandi bagaterwa inkunga na Amerika ikanyura muri Turkey igafasha RSF. None se uretse gato mubaze impamvu navuze ngo zo projet zirasa, iyo Somaliland target ni so kuyigira territoire ba control abakoresha ibyo bishakiye, barashaka inzira y'amazi icyambu. Ariko rero iriya nzira y'amazi y'icyambu irabenefitinga abanyamerika, ariko nanone iraha inzira Ethiopia igere ku cyambu ku mazi. Buriya Ethiopia nta nzira igira amazi. Buriya nayo iri mu makipa yihishe inyuma. Yihishe inyuma, iri mu ibaba ry'Amerika. None se bitandukane he? Noneho ariko buretse gato, ariko noneho muri Somaliland babikoze kurekonesa Somaliland, intara ya Somalia, kugira ngo Somalia icike intege kuko ishyigikiwe na Turkey. Turkey ni umwanzi wa Israel. So Israel niyo yemeye Somaliland kugira ngo bace intege Somalia, bandamindinge Qatar, bandamindinge Turkiya. Uri urumva ikibazo bafitanye? Intambara yeruye. Turkiya ifitanye ikibazo na Israel kubera uriya mushinga wa Hamas n'intambara ya Gaza. Kandi ni icyo gihugu gikomeye, Turkiya, Iran, Syria nayo igiye ku murongo, byabaye ikibazo kuri Israel. Mu kigobe. So icyo kibazo cyabe, so baraweakeninga Iran, bayitezemo kubera ko n'ibyigaragambye irimo kuba Iran kugeza ubigiyemo nka miliyoni zingahe z'abaturage bitabiriye. Ariko ikibazo cy'aba baturage bari bwo kwigaragambya muri Iran, ariko ngo arashize imyaka hafi 200 hafi 100 nta myigaragambyo muri Iran. Iraba kenshi Iran zikubihisha. Noneho kuko eregeriya myigaragambyo ni combat operations. Iraba nta myaka yigeze irangira, nta myaka 3 igiye inyuraho imyigaragambyo itabaye. Now ikibazo kiri Tehran ni kimwe, abantu bari bwo kwigaragambya barenze miliyoni 10 ntabwo bafite ideology imwe. Abambere nabashaka yuko revolution ya Kisilamu ivaho, ni ukuvuga Ayatollah Ali Khamenei akava ku butegetsi. Icya kabiri, abo ni abambere. Aba kabiri ntabwo bashaka yuko Ayatollah avaho, ariko barashaka ko abaho reforme, akazamo akantu
k'ubwinyagamburo n'ubwisanzure. Aba gatatu bo barashaka ko hazaho ubutegetsi bwa demokarasi. Aba kane barashaka yuko umuyobozi wahozeho w'umwami wa Persia uturuka, uzi ko Iran kera yitwaga Persia, Perus, Abaperisi, umwana wabo uturuka mu Baperisi azi ubwami bugakomeza, akaza ari abo bita Shah. Shah ndabazi cyane abo ngabo nibo ba Ahmadinejad na Ayatollah bahiritse muri revolution ya Kisilamu. Abo ngabo mu buryo bwa religion nibo bazavamo umugabo niko bizera, bazavamo umugabo witwa Imam Mahdi. Imam Mahdi buriya ngo ni umwe mu kimenyetso cy'imperuka kizabaho, antikrist akahitaza. Urumva ko mu buryo bwa actually bwa Shia babyemera ko n'abashia. Now icyo kibazo kiraho ngaho. Hanyuma urumva abantu badafite ideologies nyinshi, donc bafite ideologies zitari zimwe, naho Ayatollah yavaho, still the country will be unmanaged. Nta murongo uhari. Nubwo Iran ifite igisirikare gikomeye. Ariko nyina gumana Ayatollah ndi Iran. Since deje nabwo nabahitiramo, sinzi ubuzima bwabo babayeho neza, icyo bakora icyo bashaka. Ikibazo gihari ni iki ngiki: Iran ifite igisirikare gikomeye n'intwaro za kirimbuzi, ariko abayobozi bacyo benshi barishwe na Israel muri cya gitero barwanaga na Israel, kandi Israel irababwira iti mu kanya kose ndabatera. N'abariho bihishe. Kandi Amerika iravuga ngo imyigaragambyo iri Tehran, Iran nishaka gukoresha ingufu, Amerika nayo irabizamo. Ibintu birimo agasuzuguro. Nawe aho bitandukaniye na Kivu, actually aho ngaho ndi rovori bange sizamukira. Hari ikibazo kiri Tanzania na Uganda. Washington irashaka guhirika ubutegetsi bwa Uganda. Ariko mu mushinga, uwo mushinga wa CIA Trump ntawemera. Ariko Muzeyi bamureke. Ariko urumva ikibazo cya Muzeyi, igihugu cya Uganda aho kiri mu biyaga bigari, kiri strategic, kiri ahantu hari strategic. So ushaka gukontrola ibiyaga bigari ukaba ufite Uganda, waba bafite cya kabiri, bafite ikintu batagomba kwigengaho, peteroli. Muzeyi ko ari basiga umutwe aremera. Icya gatatu, Abanyamerika n'Abanyayisiraheli ntabwo bemera umuntu uvuga ngo twigire, twange loans, tugire gute. Barashaka abantu babadependingaho. Umusaza ntabwo ari gutyo. Umusaza amaze gukura imyaka y'ukuri, nta miyaga ariko mu by'ukuri imyaka yose Museveni amaze kuri abo butegetsi ntabwo ayimaze. Ntabwo ntekereza ko Museveni akunda ubutegetsi bigeze hariya. Museveni arabizi yuko yagiye abazungu bamwanga, none arabayoboye, abaho mu gupinganwa nabo, guhangana. The same to Kagame. Perezida ntabwo mushyigikiye? Perezida mbona bamushyigikiye bamwumva. Reka nuko aze kubakina. Dore se utekereza yuko utekereza yuko iyi operation ya Goma abazungu bari bayirimo? Kandi baciye aha. Dore se sibo bashe. Umugabo witwa Eric Wura, erega ibintu ukora ni Eric we araho ni piyo nawe. Hariho Blackwater wari piyo. Erega Blackwater ni mercenaries ba CIA. Eric Prince ubundi ngende baza. Eric Prince yakoraga iki hariya? Kandi none Amerika iri ku ruhande rumwe na actually iri mu masezerano. None se bo bunguka bate? None se intambara ya Iraq na Iran yabaye ite? Abanyamerika se boheje Saddam Hussein akajya mu ntambara na Iran, Abanyamerika bakanyura inyuma bagaha intwaro Iran kuyagerwane na Iraq nayo bakayihereza intwaro. Ngaho nyumvira
dukina ariko baba dufata akadukubitanya imitwe bakadukina ariko kugira ngo twisenye bo badomine nuri kwisi gatebe gatoki none si iyo fragmentation icya kabiri urije kubwira ahantu bihuriye barashaka Tanzania ari boroki ikibazo cya Tanzania ni igihugu nubwo Mama Samia yagiye hagatangira gukora na IMF na World Bank ariko ubona ari igihugu gituma ibindi bishobora kwigumura kubera icyambuse Tanzania buriya ni inzira barashaka inzira ariko ubu reka rero kugira ngo byumve neza ubu hari intambara igezweho ku isi yose ni intambara y'ibihugu bitatu China US n'Uburusiya yego iyo ni intambara ya politike ni intambara y'ubukungu ni n'intambara ya gisirikare ubwo ni dominance uri kuvuga ni dominance uburyo China irayirwana mu buryo bubiri irayirwana ifasha bino bihugu byose bya Afurika n'ibindi by'ahandi ibashyiramo kashi bafite ikibazo gikomeye abashinzwe bameze nk'umwana w'imfubyi warerere mu rugo rutari iwabo noneho confidence yegwaga kutabure ngo I'm the band nayo bafite binyura bagagenda bo barakugura bese bahagaze bakahavuga ati twebwe okay ahangaha muri Venezuela nk'ubu ngubu bakatabwira collective muduhereze reka tubahe power tubasponsorize intambara rero Amerika ntibamenyere igaca kavuyo ko Ubushinwa Amerika itabumenyera yabikoze gutyo ikatubishyiraho mbarigo Ubushinwa ntabwo bwakora ibyo bintu kidahagarara ngo facing umuntu ubwe ngo ninjye duhanganye itinyiki ibyo bintu yarabikoze byari yabikoze buriya Ubushinwa aribwo buhagaze hejuru kuri North Korea uriya Kim Jong Un uriho ariko rero bafite success Nasi bufite success ariko se kuki badatinyuka n'ahantu hari imari zabo barahakubita bareba ntabwo boya buri Ubushinwa ntabwo Ubushinwa bufite imirwanire itandukanye burwana y'inshuro ebyiri uburyo bubiri cya mbere barwanisha ifaranga barakugura bakakubakira n'ibintu nabo bakagozaho umwenda icya kabiri uburyo bubiri barwana bashinze rya shyaka ryashyirahamwe ry'ibihugu byitwa BRICS kugira ngo bateshe agaciro idolari basenye Amerika mu bucuruzi na dominance yabwo ibyo bagomba kubikora bacecetse iyindi ntambara bakayisigira Uburusiya bwo bushinzwe kurwana uburyo butatu bo barerura icya mbere murafata uruhande basi abantu bawe niba udashobora arayize bawe niba udashobora kubarinda ariko bakuru b'ibihugu mwemeye gukorana baha ubuhungiro ni gutyo Assad yahungiye ariko ibyo ni sawa ariko still ntabwo kubera ko nka buriya bamute iriya ntambara ya Ukraine niyo gukipiga Russia bize uburyo basenya abandi ba arayize b'Abarusiya iyo ntambara iri active irimo abacanshuro banuze b'Abarusiya urababona ndababona abo nabo bitwa Boris abo bari active now reka tuve kuri indi ndwano ikomeye cyane Uburusiya bufatanyamo na Iran ni intambara yo kw'ikoranabuhanga bya bindi mubona kuri social media babwira ngo Afurika yigenge yihagarareho ziriya narrative ntabwo ziva mu Banyafurika ziva mu Burusiya no muri Iran byo kuvuga ngo mwivumbure kuri dominance y'abazungu so nabo bakoresha cyber warfare warukimbira ikintu number algorithm none icya gatatu bongera Uburusiya ubundi buryo burwana nabo bagakomeza kuba active buriya icyo abantu batazi nuko mu 1887
aribwo BRICS yavutse iturutse mu gitekerezo cy'umurusiya. BRICS ibyo 847 kera ndaza kongera kumusoma ndavuga kare igitekerezo cya BRICS cyavukiye mu Burusiya. Actually cyabaye hari umugabo wabyanditseho igitabo ndaza kukishaka abyandikaho igitabo muri Cold War ya idea yarangiye mu 1990 ndumva za 90 na za 1990 hari hariho umugabo wo mu Rusiya wari wabyanditseho avuga yuko agomba kubaho inuza kwa dominance abanyamerika. wari ukiri kumbwira ahantu Somaliland ihuriye. Oya nakubwiye ko bashaka Uganda barashaka Tanzania. barimo barakaba noneho bashaka kutugota. Uganda yatabaye Tanzania igihe cy'imyigaragambyo. Sizi kubyumva. Ndabyibuka. Urabyibutse? Ndabyibuka rwose. Ntabwo wakwataka Uganda utawikeninze Tanzania. Kubeshya Tanzania ngo yijyane muri Kivu. Urashaka yuko icikiraho imbaraga. Hakaba abaturage bagacikamwe ibice. Nubundi babona abana babo baguye muri za Kivu bati budi iyi operation imaze iki ibyigaragambye kabo igihugu kikananirana kukiyobora. Akuzukana uruzingi wa mugani Kisekedi uriya mureba Kisekeseki mese Kisekeseki uri ureba abantu bambuza gushyikirana nabo bazungu kandi ni nabo bamutumira ngo ashyikirane kugira ngo ntabwo wadomina abantu bafite ubutunzi ushaka kubajyana bari organize. Kimwe mu gifazo ngo ni ordre par désordre. Yego ni chaos. Ikiza cy'ibi bintu noneho tumaze kubona ishusho ntayibyita gute. Reka mbazemwe ku mazi. Ibyo bintu si pobu kuri kubivuga nkabyumva ariko nakubitira ku cyo twita Greenland mwoka byaramwe Amerika n'agahungu kitwa NATO. Ibyo ngibyo arabyo turabisubiraho. Naho hari umuntu umaze gutanga umucyo ni perezida wa Amerika. Sinarizi ko ibintu abivuga ko nsigaye nkunda Trump shange nago ndamukunda kandi igihe icyo namukundiye kimwe gikomeye ntabwo abeshya. Kutabeshya ni kimwe ariko ariko ikibazo ibi bugiye gukora ariko akabivuga. None se abandi ko babikoraga babeshya ngo bagiye kuzana demokarasi muri Libya, bagiye gushaka intwaro za kirimbuzi muri Iraq, ngo bararwanya iterabwoba muri Syria, ngo harimo ICC bagafata umuntu umwe wahoze muri ICC akariyo bazana ku butegetsi bakamukuraho manda zose n'ibyaha bakamugira umwere kandi babeshya ngo bakagenda ukuntu barabimushyizeho muri se yarabifite ko barabimushyizeho bagafata Libya. Abantu batangiye kwigaragambya Benghazi nta nubwo ari abanya-Libya. Amakuru dufite none ayo muri Kebozi bari abantu baturutse muri Afghanistan niyo batangiye imyigaragambyo. Ngo nagarabanye ba Benghazi n'ubundi niyo batangiye imyigaragambyo Libya. Abantu batangiye imyigaragambyo Tehran na operation ya mbere ya Israel yandi yo kwica abayobozi yejo bundi kwica abayobozi ba gisirikare. Abantu babakoreraga ubutasi ni impunzi z'Abanya-Afghanistan. N'ubu bari mu bantu batangije imyigaragambyo. Izino combat operation kugira ngo uzumve zishingiye kuri soft power. Ugiye kuri website ya Vanguard Africa uhita ubona iyo news, iyo playbook niyo bakoresha ku isi yose. Ibyo Trump yabyanze we yemeje gukoresha imbaraga. Naho dusubire kuri Greenland. Denmark iraziriki. Greenland ifite Denmark nayo urebye kuva Denmark kugera Greenland urugendo ruhari ukavuga yuko kiriya gihugu ari cyaho nawe ububeshyi. Ariko ihamaranye igihe nibura
yego kandi abo yasanze barumvikana barayobotse. Ikibazo kiri heza. kibazo Greenland ifite ubutunzi. Icya kabiri, Trump buriya ni umuntu umenyereye ibintu by'inuzi, ni umuntu umenyereye ibintu by'ubucuruzi. Greenland nkurikira neza, inuza Ubushinwa burayishakaho amabuye y'agaciro na peteroli. kandi nuza uko uyibona iriya Denmark ukwiri abanyaburayi bakira kashe batitaye ngo zivuye kurindi. Ibyo rero bigatuma intambara ya US na Russia na China iba compromised. So byanze bikuze Greenland ibyo bashatse bakumvikana base bakayigurisha Amerika. Basi nibayigurisha nibayigurisha baraba batumye Amerika itayifata ku ngufu. Biratuma Amerika itayifata ku ngufu kandi biratuma NATO idacikamwo kabiri. Ariko Greenland iyo igomba gufatwa nanjye ndabishyigikiye. Ikintu buriya abantu batumva cyane, Greenland ifite peteroli. Ahantu hari peteroli, ahantu hari amabuye y'agaciro, inshuti zanjye niba ushaka kuba amahoro, aba bagabo batatu barwana barakomeye bafite amafaranga. So Amerika irabishaka ku bwiza no ku bubi. Wabyemeza utabyemeza. Noneho wowe icyo wakora ni ugukorana nabo mukumvikana ibiciro, ariko ntubigurishe Iran, ntubigurishe Burusiya. Cyangwa Denmark yanze kunegosiya na papa. Denmark yanze kunegosiya yumva ifite freedom yo kugurisha n'abandi bantu. Ikibazo gihari urebye hari n'amato ya gisirikare y'Abashinwa ariya submarines y'Abashinwa ari hafi ya Greenland. Denmark urabona nta kibazo biyiteye. Amerika rero ni ikibazo gikomeye. Kavuga ati Trump ati nkunda Abarusiya ni inshuti zanjye ndabakunda, na Perezida wa Putin turavugana ni inshuti yanjye, n'Abashinwa n'abantu beza tukorana na business na Perezida Xi turi inshuti. Atariko ibintu byo guturana none hari ya Greenland ntibishoboka. Tubana ariko tudaturanye. Penge yamwiba. Penge yamwiba. Buriya Xi Jinping rero habera mubi ntabwo avuga. Akwiba atavuze. Ntabwo avuga. Kandi afite cash zihari zo kugura ibyambu, airport zawe, buri kintu cyose akagishoramo amafaranga, ariko gahora mu mwenda we nawe akagukontorora gutyo. Yarangiza ndi gutyo yazanye nawe ikigo cya gisirikare hariya umuntu uza muri cya gihugu gituragira Ethiopia, Djibouti. Ati biriya bintu maze gushyiraho amafaranga agomba kuzana ingabo zo kubirinda. Ahita abantu muri Djibouti. Akazana nawe military base. Baraturana n'ubu. Bari muri Djibouti. Bose bari muri Djibouti. N'Abafaransa bafite base Djibouti. Nta muntu udafite Djibouti n'indiri. N'indiri. N'Abarusiya bafite. Ahubwo mu butegetsi bwiza buri uhoraho ni Perezida wa Djibouti. Kandi nta bibazo yajyamo. Kada? Ariko se abantu bamurinze yajya mu bibazo by'iki? Ararwana nande ko ari inzwe. Urumva abo yari kurwana nabo, abo bose bafitemo military bases. Babanze banekane. Abikora gute kugira ngo bose abahe access kandi bashwana? Kuko bose icyo bashaka arakizi. Ni nacyo kintu ngubwira. Abayobozi bagezweho ba Afrika bakenewe bagomba kuba ari aba master dealers. Imaze gufata ibihugu bihanganye ndetse ukabiha territoire bikanaturana, bese zigaturana bikanekana, no bikanekana we bakakwihorera. Ikibazo ariko mu Perezida Djibouti rwose arabizi cyane. Muri Djibouti gusura Djibouti gwari abanyarwanda bajye bashora imari, gwari ubwo yaragiye arahiga, warajya arakira. Majyambere Silas wahoze hano yego ariyo kabisa.
tuzajye Djibouti. Igeze kuza hano mu Rwanda ahasiga miliyoni y'idolari mu mushyirano. Reka da. Kabisa. Miliyoni y'idolari. Ati nta kintu nazanye ariko reka mfe kwaka miliyoni y'idolari. So faranga kuki kweri nazigeraho. Oya mbere Sirasi. Ibyibuze garya ibihumbi 5. Mu boss ukomeye cyane. Bob. Ibibazo rero. So Monsieur Kisekise uri hariya nawe. Kisekeseki. Uriya nawe baramuryaho. Kisekeseki. Kuko ari mu mukino umurenze kandi aribwira ko ari master. Baramushuka sha. Kandi aho bigeze ibyo ari bwo gutanga ku buntu nabwo nago arabitanga nabi nago babyakira neza. Kisekeseki afite ikibazo. Baramukora ku butegetsi. Nujya horo nesa rajyane Fayulu nabo biraza bimeze kuri ngobo M23 irazamuka igana za Karembe. Naho bariyo bararwana ahantu hose. Ariko Karembe havutse undi mutwe muri Kongo muri Horomami. Witongo ikiwo ukomeye cyane. Havutse n'undi Ikatanga. Kongo uzi kujya kuvuga ngo Rwamagana havutse igisirikare. Ejo umusibejo hari abantu bitwaje Rwaro bagiye muri University ya Kinshasa. Kinshasa capitale. Bajya muri residence ya professeur bica umuprofesseur barabasabura polisi ni yafata telefone nibahurura n'igisirikare n'ijyahurura. Ubu ngubu University ya Kinshasa yabaye ihagaritswe abarimu bayihagaritse bagomba kwigaragambya berekeza kuri Ministeri y'Umutekano w'igihugu ngo ntabwo barinda. Iyo tekinike ubundi niyo Kinshasa. Tekinike ya Teheran niyo Kinshasa. Ibyo byose rero biraho hari abajenerali 11 Tshisekedi yafunze ngo bari mu mugambi wo kumukuraho. Barimo barayikanga abantu. Uzi ko amaze gufunga 24 kuva yava amasezerano. 24 Bob kuva yava amasezerano. So bari yarirukanga hirya no hino urumva iyo intara zikomeye nka Katanga Horomami kuko Horomami na Katanga byahoze ari imwe ari Grand Katanga. Harubatse cyane n'ahantu heza cyane n'amataje meza cyane. Abo rero havutsemo Erebo Group kandi ikomeye ikaze cyane. Ariko ni kure bose bajya kurwana Karembe gute? Ntabwo bashaka kuza iyo ngiyo. Birasa nkaho buri muntu ashaka kwigenga. Nashaka kwigenga ariko ngubu kuningana uzi Katanga ingana. So urumva Kivu yigenze kandi noneho yarangiza umuyobozi w'Kinshasa agakora Federal Republic. Ubundi iyo projet yayikoze koko ngihagije kuba yakora ibyo bintu. Urohombe aracyamuzengereza. So ibyo byose birahari biraho. Nuza bateguye imishyikirano ngo dialogue irimo Perezida wa Angola ariko numvise ko Kabila yabonanye na Kabila. Perezida wa Angola davuyeyo ariko M23 yanze cyangwa shaka kumusubiza ibyo cyo tefata ibya biragashoboka ariko nk'ubu Kisekedi aho Kabila bagira amahirwe aho tuvugira none ahangaha Kisekedi arabarirwa muri Togo. Yagiye gushaka amaboko se kwa Nyansimbe ya Demam. Yagiye gushaka amaboko ntago yabona kwa Nyansimbe kuko si uyoboye African Union se. Ntago yabona kwa Nyansimbe. Nyansimbe azi gutoranya uruhande. Ejo bundi harangiye inama y'abashinzwe umutekano abagaba b'ingabo ya ICGLR International Conference on Great Lakes Region biga ku kibazo cya Kongo. Ariko ikibazo gihari rero mu ICGLR nabo harimo Kinyarwanda baravuga ngo harimo gishigisha navura aranga neza. Hari ikibazo mbiyaga bigari ariko byose ni ukubera intambara ya dominance y'ibihugu bitatu. Bob ikiganiro tugisubikira. Murakoze cyane. Ariko n'ubundi birangiye ntabyumvise. Ariko biroroshye kubyumva. Urumva mu mirwano barwana gatatu. Barwana mu buryo bwa propaganda.
bakarwana mu buryo bwa gisirikare bakarwanisha ubutasi ibyo twita covert operations. Covert operations zigenda zishyigikira abantu, intambara ziba mu bwihisho kandi zabaye ukabona abaturage barigaragambije utazi impamvu, ukabona umutwe uvutse aha uwundi umutwe uvutse aha. Izo ni intambara z'ubutasi ziba za covert operations. So nizo ntambara ziri ku isi, ibiri muri Congo, ibiri muri Syria, ibiri muri Liban, ibiri muri Tehran, muri Iran, iri Venezuela. Venezuela havutse umutwe wenda kumera collective witwa Collectivo, wenda kumera nk'iki ni urubyiruko ariko bafite intwaro zigezweho kandi ziza, bambaye igisirikare, barahiga umuntu wese w'umunyamerika hamwe n'umuntu uwo ari we wese ukorana n'abanyamerika. ntabwo Maduro bugaruka iwabo. N'ubundi Trump yakomeje kubivugaho, bari mu mishyikirano kuko Maduro yabaye ingaro. Birashoboka yuko kugira ngo bakorane neza na Venezuela bisaba ubundi Maduro bariho barakoresha imbaraga kugira ngo have we n'umugore bemeranyisha imikorere mishya na Amerika, kuko Amerika iroroshye. Hagati yanjye n'Ubushinwa urahitamo undi, nuhitamo Ubushinwa wirengera ingaruka, ariko nuhitamo njyewe basi tuvugane uburyo tugomba gukorana. Urebye Maduro nicyo bamufitiye. Kujya niyo ko mu rukiko ni smoke screen. Biriya byo nuko barangaza. Ariko kuvuga ko niba udashaka kubyumva ni gutya. Ariko nabyo wabyanga gute bakwivaniye mu buriri bwawe? Ariko still buriya kukuvana mu buriri ntibihagije. Kuko biriya kukuvana mu buriri bakakujyana ugakomeza kuba ukiriho ni bibi cyane. Birutwa nuko baba bakwishe. Kuko resistance irimo kuvuka muri Venezuela iri anti-American. Ariko ngo biruhagane mbwa cyane ukayibara ubwoba. Ariko buriya oya niba bahereza Maduro wabo bizarangira, icyangombwa nuko bakorana. Bakuru b'Uburusiya n'Ubushinwa muri business. Babyemere agaruke bete babibana. Niba bibana bongere babarasa. Akiriga ibintu. Iyi ntambara nabwo irarangira. Abwira atangiye. Iri ntambara ni igitangira. Kandi nibwo Trump uvugisha ukuri kavuga Greenland turashaka ibitoro byayo. Maduro yego harimo n'ibyo kugurisha ibiki, ariko turashaka kashiza, turashaka petroli yayo. Kandi bakayishyura. Bob, reka dusoreze ikiganiro. Murakoze cyane.